Okay, so hip-hop music is originally from the United States, but today we are going to talk about hip-hop music in Latvia and Finland. So Kalvis, you are from Latvia. Tell me something about the music in your country. The whole hip-hop scene in Latvia, it started in the end of the 80s, but it was much the underground until the end of the 90s. Then came a band called Fact, and they made hip-hop really popular among the young people. But when the band broke up, their members started the solo projects. One of them is Gustavo, who is among the best rappers in Latvia right now. So now we are going to hear his song, which he made together with a jazz band called Kuba. The song is called Parasti pārdomu saraksti, so enjoy it. Viņš apzinās savu statusu, rūpīgi kop savus matus, skaita latus, zina, kādu kam ir jābūt blakus, kur vajag blatus, zina, kādus vārdus laist gar aucīm un gar acīm skatus, bet iekšējā balss čuks turpat pie auss vārdus skaļus, jo vairāk tu zini, jo mazāk spēj sajust, ar sirdi cirku klāju, nu visas sajūtas, apjūtas, tagadiņ risina, prāto skaito, plāno tēriņus izzina, kā to panākt, mēģina mērīt, blisinās, jauc ārā, liek kopā vērīgi, bet ne gala ne malu tam neman no sērijas. Prāts tik parās, kā vāca grāmata, vislaik vienā un tai pašā vietā vaļā varās, ārās parās, viss kaut kas jēls, tikmēr intuīcija arvien vairāk zūd, tas gan žēl. Reku vēl vien krīt, skat kā spīd, kaut es varētu ik rītu izjust šādu brīdi, kad skatiens brīvi pāri plašumiem slīd un spēja aptvert visu no un līdz. Klusums tāds, ka galvā sīts, kā aizstrīds, nereāli pasties kā mirdz. Jā, izbrauc vienreiz gadā prom no pilsētas gaismas, debesīs skaidrās pavērot zvaigznes, aptvert, ka vietējā mēroga reiz par to, kā nopelnīt maizei, ir makan sīks, tā ka pat caur lupu tas būtu grūti saskatīt. Prom no celtnēm, kas aplēms un veido telpu ar sienām pat ārā, neļauj atvilkt telpu no zemiem mākoņiem, kas kā griezts spiež pie zemes, ķibelēm, kas bieži ir kā rokas drēms. Tur visiem līdzīgs trēms, saruna tēmas, izējamās drēbes, ziemā slēps, vai ar pultīm pilns klēps, tas viss vērps un vērps pa dzīvi, bet es izraujos ārā no tā un esmu brīvs. Pārdomu saraksti, tie ir parasti pārdomu saraksti, kas kraujās kaudzē pat tagad, kad esmu sajūties svabad. Parasti pārdomu saraksti, tie ir parasti pārdomu saraksti, kas kraujās kaudzē pat tagad, kad esmu sajūties svabad. Parasti pārdomu saraksti, tie ir parasti pārdomu saraksti, parasti pārdomu saraksti, kas kraujās kaudzē pat tagad, kad esmu sajūties svabad. Parasti pārdomu saraksti, parasti pārdomu saraksti, tie ir parasti pārdomu saraksti. Okay, that was pretty good. Can you tell me what they were singing in it? This song was about one man who has like everything, but he isn't feeling quite happy. You know, he doesn't see the things and opportunities he has. I like this song because the rapper Gustavo, he has very deep lyrics. And I also like the musical part because he likes to add the live instruments in his background. Well, what about you, Ilona? What's the Finnish hip-hop like? Well, the hip-hop came really, or the hip-hop music came really popular in Finland in the end of 90s, just like in Latvia. But it was very much US influenced, especially in the lyrics. A lot of bling-bling, even though that's not the life in Finland at all.
But recent years we've been getting more and more artists who describe the everyday life in Finland. And the next song is actually by a band called Lost Cause, who is among those people who rap about normal life. The song is called Kaikki järjestyy, and let's have a listen. Never thought I'd be crying in front of a female. Kaikki puhuu siitä, kun ennen oli niin ihanaa. Nyt ahistaa niin, et pakko kuunnella Nirvanaa. Kaikki oli niin cool ja nyt se muka hiipuu. Elämäkin oli joskus viva niinku beetroot. Kun vaivoja ei sano ääneen, ne jäänee särren sisään. En aina tiedä miksi mä en tee mitään. Kun pähkäilee liikaa, niin alkaa skitsottaa. Miksei arkena voi olla niinku diskossa. Ja ikäkriisit iskee, pian 30 pesynttäri yö ees. Kaikki on jo ympäri pyöreet, kun kyllä mä edelleen bailaan enkä vaan unelmoi. Vaikka unet oiskin minimis, ne luulee et ote elämää voi olla suurempi kuin minigrip. Ja antaa punaisten silmien muuttuu sinisiksi. Oishan se kiva jos kaikki voiskin muuttua ja lasku tulis ainoastaan postin luukusta. Asiat menee miten menee, se ei oo särren syy. Siksi mä koitan aina sanoa kaikki järjestyy. Missään ei oo kumminkaan kyse mistään. Eli oo hiljaa ja älä puhu mistään. Asiat menee miten menee, se ei oo särren syy. Siksi mä koitan vaan sanoa kaikki järjestyy. Mulla ei oo melkein ikinä normaali olo, mut kaikki menee silti ok. Ja sit kun herää aamuun naamas joku hassu pekki, ruumisrikki niinku mun kassudekki. Ja muutenkaan jaksa niit kassui etti, eli muut niitä kuunnelkoot. En jumita biisei kun iskee suru puseroon. Vaikeroimisen ääni ja itse sääli ei toimi. Mä nielasen maistin ja pidän pään kiinni. Kysärki heittää aivot narikkaan, kun bileis kaikki tapittaa, et miksi toi hengaa avinkaa. En anna sen ahistaa, arsi tekee biitti, väiskin vääntää naviskaa. Levy valmis loksahtaa joka palikka kohdalleen, parempi edelleen vääntää. Pola kovalle nyt, hoitu valmiiksi oma levy. Mut ei luovaa päätä voi raapii niinku S-arpaa. Siksi mä täsmä larppaan itteni ulos himasta. Ei jaksa jumikkaa, siellä on telkkari baaris. Voin olla kyllä vääräs niinku prekariaatti. Asiat menee miten menee, se ei oo särren syy. Siksi mä koitan aina sanoa kaikki järjestyy. Missään ei oo kumminkaan kyse mistään. Eli oo hiljaa ja älä puhu mistään. Asiat menee miten menee, se ei oo särren syy. Siksi mä koitan vaan sanoa kaikki järjestyy. Mulla ei oo melkein ikinä normaali olo, mut kaikki menee silti ok. Okay, so what did you think of that song? Hey, well, that was different. But what the song was about? Huh? It tells how things might seem really, really bad, but in the end, everything will be okay anyway. Yeah, actually, I feel that, every country has this their own mentality, and you saw these two tracks were much different than those you are hearing on MTV. Yeah, I think you're right, and I think it's really important to maintain your own style, not follow the style in the United States. But anyway, if any listeners want to know more about the Finnish rap group Lost Cause, go to myspace.com/DasLostCause. Oh, yeah. And if you visit Latvia, you should buy Gustavo's new record, which comes out into September. Okay, bye-bye. Bye.